Në shumë kisha të rilindura, gjatë ceremonisë së pjesëmarrjes së shenjtë, domethënë kur marrin nga trupet e na gjaku, buka dhe vera merren simbolike për trupin dhe gjakun e Krishtit dhe mbështeten tek vargu ku thot bëni këtë në përkujtimin tim. Ata thonë që janë simbolike kjo që marrin. Nuk transformohet në mish dhe në gjak fizik, siç beson dhe Kisha Katolike. Mund ta shpjegoj vllai më mirë këtë misterin, domethënë se si buka dhe vera janë trupi dhe gjaku kur ne e marrim dhe nuk janë simbol. Αδελφέ Αντώνη, άκουσα λίγο με προσοχή όσο μπορείς, γιατί είναι μεγάλη η ερώτηση. Ναι. Σε πολλές εκκλησίες αναγεννημένες, καθώς παίρνουν σώμα, δηλαδή γίνεται η Θεία Κοινωνία, σε πολλές εκκλησίες τέτοιες λένε ότι είναι συμβολικό για το σώμα και το αίμα του Χριστού και στηρίζονται ότι είπε κάντε το στην αναμνησή μου και λένε ότι είναι συμβολικό δηλαδή αυτό. Πώς μπορεί να γίνει ο άρτος σώμα Χριστού και ο ίνος αίμα Χριστού? Πράγματι, και μάλιστα όταν ήμουν μικρός έτσι μας το κηρύταν. Μια στιγμή αδελφέ, μια στιγμή. Θα σου mirë vëlla Antoni se nuk e di të shqip. Δηλαδή το θέμα είναι δηλαδή ata e marrin si simbol. E kupton? E marrin si simbol. Nuk e marrin si është me të vërtet trupi dhe gjaku i Zotit. Si thuaj edhe herë? Ata e marrin në mënyrë simbolike, nuk e kuptojnë që është me të vërtet trupi dhe gjaku i Zotit. Αυτές οι εκκλησίες, οι αναγεννημένες, το παίρνουν συμβολικό δηλαδή. Δεν το παίρνουν ως σώμα και αίμα Χριστού όπως το παίρνουμε εμείς. Ναι. Αμήν. Αμήν. Όταν ήμουν μικρός, έτσι και εμάς μας το είχαν κηρύξει. Kur isha i vogël, thotë kështu na kishin predikuar edhe ne. Ήμουν 11 χρονών. Isha 11 vjeç. Πριν δηλαδή από 50 χρόνια από τώρα. Domethënë përpara 50 vjetësh që sot. Και πήγα στο γυμνάσιο. Dhe isha në gjimnaz, në shkollë. Και εκεί με ρωτάνε οι καθηγητές και είπα ότι όπως μου είχαν πει στην εκκλησία ότι αυτό είναι σύμβολο. Dhe aty me pyetën mësuesit dhe sikur e kisha dëgjuar edhe nga kisha se është simbol. Και βγήκα και το είπα στον καθηγητή. Dhe ja thash mësuesit. Τότε ο καθηγητής με πρόσβαρε πάρα πολύ άσχημα με στην τάξη. Atëherë mësuesi me foli, domethënë me turpëroi përpara klasës. Ανοίγει την Αγία Γραφή. Hapi Biblën. Και λέει ενώπιον όλων των παιδιών. Dhe thot përpara gjithë klasës, para fëmijëve. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το αίμα, το σώμα μου. Hani dhe pini, ky është trupi im. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Pini nga ky është gjaku im. Λέει στα παιδιά, τι σημαίνει εστί? Είναι, είπαν όλα τα παιδιά. Dhe fjalën është e kanë edhe në dy mënyra këto dhe i pyet, domethënë esti, ç'është esti, dhe thanë të gjithë fëmia se është trupi, domethënë. Tan gjithë fëmijët. Και με πρόσβαλαν πάρα πολύ με στην τάξη. Dhe u turpërova përpara klasës. Μάλιστα ο καθηγητής είπε ότι έχουμε ένα ψαλίδι και κόβουμε όσα μας συμφέρουν και όσα δεν μας συμφέρουν. Dhe mundësisht ai mësues tha kemi një grisher dhe presim ato që na interesojnë dhe lëm ato që nuk, domethënë presim ato që nuk i duam dhe mbajmë ato që duam. Εκείνοι πάλι οι Ορθόδοξοι του έλεγαν αλλιώς, ότι αυτό εκείνη την ώρα τρώμε κρέας και πίνουμε αίμα. Kurse ortodoksët e thonin ndryshe, se ham mish, domethënë bukën e ham mish dhe pim gjak. Δηλαδή την ώρα που το τρώμε και το πίνουμε γίνεται μετουσίωση, αλλάζει η ουσία του και γίνεται ο άρτος κρέας και ο ίνος αίμα. Domethënë në momentin që marrim e ham, bëhet
është gjak dhe është verë, domethënë, shndërrohet në gjak dhe në verë. Në mish, më falni. Πήγα λοιπόν στον ποιημένα, λέω αδερφέ, γιατί μας λέτε τούτο συμβολίζει, αφού η γραφή λέει τούτο είναι. Shkova tek bariu I kishës dhe I thash, vëlla, përse na thua se kjo simbolizon trupin dhe gjakun e Krishtit, ndërsa shkrimi na thot se ky është trupi dhe kjo është gjaku im. Μου λέει ο ποιημένας, δηλαδή εκείνη την ώρα τρώμε κρέας, ανθρωποφάγοι είμαστε. Dhe më tha bariu I kishës, do më thënë qa jemi njerëz që ham mish njeriu? Με μπέρδεψε πιο πολύ. Dhe më ngatroi akoma më tepër. Και βέβαια, όταν πήγα 15 χρονών, ήταν η ερώτησή μου που έβαλα τότε στους πρεσβυτέρους. Dhe kur u bëra 15 vjeç, ishte pyetja që e vura përpara pleqësisë. Και οι αδερφοί μου το εξήγησαν πολύ σωστά. Dhe vëllezërit, pra peshkopët, ma shpjeguan shumë saktë. Γιατί το αλλάξαμε. Λέμε δεν είναι σύμβολο. Sepse ndryshuan atëherë dhe thanë se nuk është simbol. Λέει τούτο είναι το αίμα μου. Sepse thot, ky është gjaku im. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα πίνουμε αίμα. Po, por në atë moment, kur pim verën, pim gjak, Ο Κύριος μας είπε δεν θα ξαναπιώ εκ του γεννήματος της Αμπέλου. Zoti na tha se nuk do të pime nga prodhimi I vreshtes. Δεν είπε δεν θα ξαναπιώ αίμα. Dhe nuk tha se nuk do të pime gjak. Δεν θα ξαναπιώ από αυτό που βγαίνει από το αμπέλι έως αυτό πιο νέο στη Βασιλεία των Ουρανών. Por tha nuk do të pi me nga ajo që prodhon vreshti, domethënë që del nga vreshti, nga hardhia, derisa të vinë në mbretërinë e qiejve. Δηλαδή εκείνη την ώρα εμείς πίνουμε κρασί. Domethënë në atë moment Κίνο. ne pim verë. Αν δηλαδή το πάμε στο χημείο, έχει τα χαρακτηριστικά. Συγγνώμη. Αν το πάμε στο χημείο, έχει τα χαρακτηριστικά του ίνου. Domethënë, po të shkojmë dhe ta analizojmë kimi, domethënë, verë është. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, τόσο γλυκόζη, τόσο ινόπνευμα, τόσα άλλα στοιχεία. Ka kaq sheqer në te, ka kaq alkool në te, elementet e verës, domethënë. Δεν γίνεται μετουσίωση δηλαδή όταν εκείνη την ώρα τρώμε κρέας. Pra, në atë moment, nuk është se shëndërrohe, domethënë, mbore bukën dhe ham mish, nuk ham bukë. Ούτε όμως υπάρχει λέξη σύμβολο. Por nga ana tjetër edhe nuk ekziston fjala se simbolizon. Γιατί λέει τούτο είναι. Sepse në shkrim shohim duke thënë ky është. Να σας πω ακόμα, ούτε δια της πίστεως δεν πρέπει να λέμε. Dhe t'ju them as nëpërmjet besimit nuk do të themi. Λέμε ότι πιστεύουμε ότι φάγαμε τον άρτο και ήπιαμε τον ίνο επειδή προσευχηθήκαμε και ο Κύριος μας είπε ότι αυτό είναι το σώμα του και αυτό είναι το αίμα του. Τίποτα άλλο. Por duhet të themi se hëngrëm bukën dhe pim verën nga që Zoti na tha se ky është trupi im dhe ky është gjaku im. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε τα συμβολίζει. Pra s'është nevoja as që ta simbolizojmë, ούτε γίνεται μετουσίωσης. dhe as që shëndërrohet buka në mish apo vera në gjak. Ούτε γίνεται δια της πίστεως μετατρέπεται που λένε. Dhe as që nëpërmjet besimit pra u bë buka mish apo nëpërmjet besimit u bë vera gjak. Μετά λέει όσοι τρώγει των άρτων τούτων. Dhe pastaj thot kush ha këtë bukë. Δεν λέει όποιος τρώει το κρέας τούτο. Nuk thot kush ha këtë mish. Τρώμε άρτο και πίνουμε από το γέννημα της αμπέλου. Ham bukë dhe pim nga prodhimi I hardhisë. Από την ώρα όμως που προσευχηθήκαμε, Por nga momenti që u lutem, αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. kjo është trupi dhe gjaku I Zotit tonë. Γι' αυτό και αν κάποιος το τρώει ανάξια, δεν είναι απλό ψωμί και ένα απλό κρασί.
Për këtë arsye, në qoftë se dikush e merr trupin, domethënë bukën dhe verën pa denjësisht, sepse nuk është një bukë dhe një verë thjesht. Γι' αυτό και όποιος το πίνει ανάξια μπορεί να αρρωστήσει και να πεθάνει. Për këtë arsye, kush e merr pa denjësisht, pra mund të smuhet apo mund edhe të vdes. Έτσι. Αμήν.